enti obi ase won te ase obi ase won twe captain kwaje smart enche bia anambro bi na se media no so o mo keka o ma dwen kire no nyina ne se o wakwa kasa ama wakwa blast Madam Akosua say why Lumba the first wife wakwa blast no enti ene media no so o ma keka o ma dwen kire no captain so aba back on so ba reply o kire mu say hey ono captain smart te ase obi bia la obi attack Odo Broni ono captain smart onu ba kro be wu e wo kro mu ha o attack Odo Broni ono captain smart on so ba attack o me man kire mu no akire wadwen ama me e wo comment section aha yi Penyah block media mess was any day mu obe like video no other one subscribe button samba click the notification icon for latest updates and better wadwen dey ama me e wo comment section mess was oba so no a share for so enya bi ahwe it is arohe media no so a ensamo a dodo a e kan ne se Odo Broni eye bayifuo ono na kwaji Lumba every Madam Akosua say wansem ono na ma Lumba ntima focus on aware ni ade as the media does attack Odo Broni so dodo na eno na captain kwaji smart hi elo jense and he ono no tia se Ghana hanum obi bia la bi attack Odo Broni ba ono captain smart ono be wu okrum hanum me ma e ma nse me nka nsam se de esi ko me pesa me de me ho bagini ba me ka we ato ho wa ba attack Odo Broni me attack wo cause girl no many tua bra wa bre nye so obi de bomb amane many tuam gani many mienu kosua mienu we gani fili gadochi time na mo so ya small girl no na big girls no na mo he me yire de ho na o tu kwan jam kwetena baabi o be ba na ma ware when enti me tumi ni awo me yare yemu when entam me jonso awo me yare yemu na wi awa ba je japade jama bodam soro ho when enu aduane ma me he uni ma de a eya pa ne se be ma soro ne sukom de no na waye mmere ontimi nsore na oba da deep na onya ne se manum nso that time now be man here sanso na homache be 2:30 am 3 am Captain Smart na yenyane oba bi na wo de wo ti ba bi na wi ada bi wa no sini abeka chen se den asa mama wo krom ha yen kasa nso bia sori anu ebu asem egu mema so me ma ka to se me wa 300 na me ho beto me a I don't care about who preaching me fa wo ne moral standard o se me jai ne na ma ware next week we me jai me ware jai ajeta wo pa go to hell for all I care. Captain Smart Was me me to the yambo so me nkunu na wo se ne wuni obi ani ho ente so na agiti ye no ma me no papa ntibi he is smart winning the sewabro the first sewabro Odo Broni winning the wakom do you have an idea winning niam sa baya na kom Captain Smart yes Lumba di nani o no yes na me patre but professor na ye nurse na aba be se Lumba e na je Lumba e fi obi nsam o yare soro ho na ta no aba be he no na de o se ye ne de na wo he enu na ment ya se na me do ho de no se ye ne de no wo he I don't take far once Lumba fi ho so part se me ho there was no house help. I'm saying it. Captain Smart One day you could talk the ehu ewo Kingsby roundabout me afi ma me o talk the ehu idin hwe Lumba ohu me fia oye nipa se me na me catch them se won ben Lumba ohu hu ni da wonim se me funya me ti he me ya me ti he we took am akoto the ehu da Ekoye ene ekotoye fine yeah ba no say ninia unia ba no oya de o abaya ne de nyame hira ne pa o enyo no a nka mawu da nada o be ma bie na no kasa asem na woti ase
me ya emotional mo fa nche me what ase so when she Odo Broni na me nia ka me wuda dada o say fie ho house help bia ni ho o say the hot check akakai abaya ya o de nyinsen na okoba opra na okoba na oyese na okoba chese bibia me hia bia no me mbie ma no kura na mebusa. And you wanted him to leave this young angel to go for an old devil. Mo worry ye e be worry mu ye, mo worry ye e be boy e bra. Some worry ye e be worry mu ye, mo worry ye small girls ne de ye be call, ye be ma kwan so mo de ye akọ. Wani. Sa kwenya de me be trapra to me de copy be man tibi. Small girls ne de ye be call. Mefia lumba kasasa won say wudu baby a reservoir bi sina wo be bands wa beto say MTN o say Vodafone for mask bi si wansa wa fase no wa ba ninja ye du ho no pack here no se menu ya kwa da wonu ya ba asema me wache so wow Odo Broni tia so wuyi look what I'm saying, sister. Anisha. I'm not from the bra captain. Bra captain. I'm sure. When you are saying now, I say, man, when him answer Odo Broni di mami, or say, yet to tell me, they must say, yes, say, me shebema, community. Tell you, or say, yet to tell me, they must say, yes, say, me shebema, community. Mujaye wa yeri ye ho be kwa koja obi simple me si lumba sem bin kabi time na lumba yare no pama chow na big girls no na mo he bibini bibini ni pao bibini ena wa tete me ena wa ye me bone ena enti na me te ho a na nje emotionally I am stressed, psychologically I am unstable. Then kwase abrofo saa na makaka bi na mo di agum. If you are stressed, go away. What I say? All na no see ya and the media na so. Amanfo so edu ma no ebetu mu bi. Abusuafo Auntie Mary mpacho ihu video ya facha me waka tell me say ma me nkase no we be but ene me bi ebufu to be honest I have to dress me say enipa bi emo a me enipa bi wo app we so je say ade achi na aya na Odo Broni na mo kubenya sa kwase ate we na Odo Broni no on pa ne ho asentira anka be di salum be yie be twa na wo kamakum nipa half ogu fom obi ti ni kunu ye di no obi ti ni kunu wo ye di no obi nso di obi kuna chi saa sana nyame ya na dom kwase afo ma dabio mu mai ya tiwa page no obi bom paye e wo saa asem wo abia kwa ne makro mo paye ma wo muda nyankopon no nuhu so obo obi paye bibini ntia hawa bibini me se wo nyansa ne nkwase afo konkludi wasem ho asem no de bia na ye since many years ama mi we ja ne makwan ma Odo Broni ni kuro tie no no aduane ma o mu bedi ti ebedi holidays edi dwama o mu ko since one man bia bontem timi ameka nyansa sembia eno na anka pese bubusa ma me ne say since many years no 16 years no te ho ye den obi ono ne be ma tena dem diaper wa bai de bia re wo se me say wo hwe Odo Broni kitikiti wone onam na ne babbo ni nche no okura papa yinsa pasiafo ma musema hunu hwe dabi o wo ya yiri pani obi wo ne banana wo di ka wale no a wo ra wo no awaliye ne de wa fa oba na wo ye oba na fo obi ba be ma hwe ni yie ja chimie no asia sembe no be he ne obi afa na ene na Odo Broni ena onu ne ho se wale be ma no onu ho ne ka kire wo mo se ene ja wo kunu kwase mpani na odi na chi no ko pesika ni bi wale ne ene me kire mo se
estafo bebre wo Ghana omo yere mo dɔɔso mo mu ansa mama ma ya apu no so wura ama ya san kwase dede no muni kan because minimum obi akwa minimum ya papa ayi ya friend say royal don ko bi kasi mo akwaku otene yere mo dɔɔso mo ntan mo wu enyi ansa na ma o ma ba be ya san kwase dede ba ya mo ni dwumadi frustrated akeka ma mo tete abroach mo fa mo jimi ko pe ba bi ntina Odo Broni dia na waye one na your first time and on na be your last wo Ghana ho e na confirm on confirm ko ya da on no Johnson na on ko di ni bi ade nkwase asam ni nkwase asam ni chimie no na oba fun ti setiwa obati huti wa wakwaji obi kunu na wo na sa wo obati wa se papa na ko wale no yi obi kunu ana ne ko we na ya agrada ne ahunhum ne abosum be ku ato atwene wo sa wo ba fu na wani ase tuntum se ayi pete beifo a abere wa wasi ball aso wasi asam be no obi a ni kuna wu a wa fu ya ketekete sei we fu na wa fe no odi na tem ada mu ya mmoa ayile pani na ya duane ya mumfa nsusu twetwani ye asiafo munya nhia obi a nani adinda wo de fa wo jimi na wo kunu ho na wo kunu fa ni jimi meka kire na ka mimi ta o ni kunu na me be wale a na wo kunu be wale na msa nkwase ase wo beti me be chiw kra sa hwa ka ho asia keka ni jimi sem ade nkrase sem no eh numba ni Odo Broni anante street so ba bia gina dance ye mami we nim hwe kwa ni 60 years ya papa we di ni birthday ni osan wo ho se ayi edro mo de to na ayi menye wono sa ble kro na osan da oba yase enkudin se wa offset se na yirimu ya mienu ajapade nti anasa de yen won kofom ba ma me matena ni nchane na wu ensia no me kofom sasan na na wo ya yiri pena nya twene ni no fo ni bia na wukura ada no bia nya court nya manso no so adai wudi kan wo court ani wadi ben wo fa mu chimi ko pe ba bi ntina ekwase asembe no e na Odo Broni e na de ande ne ya mani names wo ya mmoa mo ya mmoa pa mo mu bi already obi tindi kunu ho ya no obi ni be ma dadam enfie miensa ko enfie bi no ne na ada asema be ma ni ko wunhwe e ho no ba chichi na ba yisu ba chichi na ni ase mo fa mu chimi nko e da asema ohine ba se wa bunsu onsa wo kasa no asan expose wo onsa da bia me ka kire mo se maame no ba o ka se lumba mbra no hwe ne ya dwenbone nti na no so wo mbra no hwe no opene mmia no no ayen de ne kra because o say afede wo san say be ma o namo o twempena na wayare a mo expect sa kushia se wa na nhwe no na adenti na ne mpra no de onhwe no se lumba nim onim ne besi enu nti no choose so Odo Broni hwe no enti Odo Broni so hwe no a anka Odo Broni je Penyah na wahwe no anka boni ben ne wom onu emu wahwe waje papa na hwe ne hwe pa ma papa idini na muase afa na nyina agenchia e bona baso moa mususu mu bu afu se ge na je papa na boso e na wa mam na yiri ama mehwe so which is which once mu expose mu mo hu ma dwen boni no won se mu expose mu Daddy Lumba onim ne no ye wai na odo wa hu ye fake do u fake do fake be do ba bi na afono na esa fe u jai fake no na wo ye ne a wo pese wo ye ebi na Lumba ye no fake no maame no ye benefit bi a no nyentia ya kabita truth na kire mo ye mo ja be mi support Odo Broni na me support ba me support no kre wate Odo Broni seal them. Odo Broni continue to seal them. In fact, si omu sika akese omu ntimi ntua. Ba omu ton omu draws na omu fambe compensate you. Aden. Obi ni obi awu ntia. Echeze onye nipa. Obi ni obi awu 5. Nkola 5. Enye te se nipa esu na ye de na isiesio. Nipa esu na ye yini pie. Ye de ni pie ye introduction. Oko baby ana ye nam ha no. Enti no papa no onim se oro woyire ni womba wo baby. Onim so woyire ni womba baby. Sanka mona ka yede asemudi mu a. Mo muni mu hwe. Obi ni nkola 5. Yen tunu mbai ni a na onye homeless. Nkola 5 oni papa no wo 5. Seriously. Nkola 5. It doesn't matter because you are worried. What is our Chira wadwe mame e wo comment section. How you Penyah Media.